Malo e lele a ho iki mo kai nga tonga ko tope, o lawa ke mo mea mai i he ope, ke mau pe no lo whakawike, pia ko atu ai whakatapu heni ki he ne awhio, tamatu i tupo ono ka mai tahini kuini, naspau u tuku aho, ka maa foki ai toi ngai whare alo pia mo e tutu mafua, pe ka ho iki, hamada apure, mo ha dakilotu ko toa pe, ka mua e kai nga tonga ko mo lawa ke mo mea mai he fia fini, ko programa ma ke he eni, o mau heni ai mo fea o unpola, na hoko ia ko to tahna e share mahalo he akapulu ke tin tok fra matala tuia lo tonga utau longa he dainimi mahapo ko isi ulahi he dainimi he mala ya akapulu ta te fito ke unioni to lalo e tau akapulu pe a ia e ngahi mea ko ni te tau tala noa kia anai ka ko kamata te tau kore mo ka lo siki ke ne fai maha tau lotu e ui mai lau marea ki tau tolu ki tau wha ngai wha mama kulelei ke whanongo mai kia kakai pa tau toki hoko atu. Tamai e whae wani, ko tai tūkua e mau whakawhetai, mau whakamalo, ko ria, ko e whainga maari e o e mo ui, ko mau lawe monu ai mo mau ngahi whamiri. Mau whiawhia ko e uhia ko i kai ke ongona, i a te mau tolu ha whainga ta. Ia ko mau whakawhetai. Ko hia ko mau iloi ko ke i tataki a ki mau tolu, ke mau lawa o mahinoi. Ta ke lava ke mau mao e ngahi tāpuaki o whanonga anga o mo i koe. Te mai whakaiwani, tai tūkua e mau whakawhitai ko hiaga mau whanongoa, ke mau ki whanua ai hau kai o maa hono whare, pia pe eke hau eke whanua, pia moki nau tolu ko toa pe. Oku ihe ki i motu ko tonga, oku whai hano tataki, oku kei ongona lelei ai mea no kotoa pe neong ke maulava ke mau whaka matalai ko toka awhio e awhio. Te mai whae wani tāpu kina, whakalufua mai a ki mau tolu kotoa pe, moki nau tolu o nau ihe o pe, o nau whanongoa, ai polo kalama koen, pe ukai ke nau whanongoa, ka ku iai a ngahi wheituu kehe, o nau whai ai wheinga, te agulawa ke whai e toko nia mo ki whanua. Tāpu kina makehe mai a ki poro kalama koe ni, ka mo ki mau tolu ku amanaki ke mau whai ai poro kalamani. Tāpu kina ai si i wheao kune lawa mai me Britania, kai pehe foki ki hi alupe mawe me a seria, kai pehe ki mau tolu kani Amerikani. Tāpu kina ki mau tolu, ki mau tala noa, kai ki ngata ai mau tala noa, kai hoko ia ko ha tāpuaki, kai hoko ia ko ha tokoni, ko ha whakamama, ke hala whanonga, ko mau whanonga ia ai. Ko lotu ia ko mau whai e huawha siso kalaisi. Amen. Amen. O maro atu lo siki ke he lotu whakofa ku iui mai ta o mari e. Pea o ku i heni foki a whea wun pola ku ke sola ki aha ta. Koe ke sola ki aha taha koe tō taha ko nina kapten tutuku ia i he tau i kare tahi pe a o koe ngahi lakanga maarunga he poate ai akapulu inioni. Tene tok whakamatarai te ki whainga maari ko ni te tuku ange ka whea o ken whakawhi ki mai ia. Hiri ka te tau tok whakawhi hu i rewa whea. Whea. Malo pito. Ko ulotu tuku e whakawhitai i he otua, he whakalelei o whakawhainga maari ai mea kotoa pe. Ke tau mao e whainga maari e kon pe tau whisio whaki. Pe tau kaunga wahe wahe e ausia ko tau ausia. Tuunga i whakaamu mo pou ke tau tokoni, ke tau ki whanua topu anga ki tonga. Pongo e pe na pongo e whainga tā ia pe e aige hu mai. Na ataku na hange nai ku te na behu te mamai pe fie kai mua. E mea ku korfa more. Ka ko fie hei hu mai. Ko inga pe ko ha usia ku te pas mai ai. Ke vai. Pea mo whakamama pe whakamatala pe clarify
hangahi isiu o fe mau. E kakai ke nau ilo. Mai no pe foki ai lahi e lao lea i ongo akapuru. Ka ki la vea ke riki koe mala e kau tangata ke. Kau nofo e pe e mala e o imioni. Pea whakataha pe mo hangahi isiu ma ke he pe. E lava ke whai ke hapopo tala noa. Kau pea fia kau ngā fia mo tolu. Malo mo e whai tau ngāwe. Kau koe popo pen ki ngāwe whai ki tonga. Moha uhinga, moha tau mua. Ke toe ke mau e ho tau whanua. Ai ngahi lelei o tau inasi ai e ngai whanua mori o tau nofo ai. Upea e fia. Wa malot ka mo tolu e whenga maari e. Kau pehe fuka fia. Wha asio mau pehe mo prokalama. Ka koen kou te ku mau kau mai he pong koe ni. Pong whakinea mi Britania. Ka ko wilo fo ke e tau mai taimi. Ko ia uga e whakawhitai. I mea katoa pe. Pea kei tonga pea tonga. Kei pule pe a ha mohe off. Pea kei whai pea popo. Ai kau takio e pore anga. Pea ke kau takio e siasi. Ano pawhanga whakalau maari o e kakai. Whakawhitai ne tau lawe katoa he mama ko ia. Pea koe nia o tau ture mai ai. E ngai ahon. Malo o vito. Alo e feao. Kung tamaha tu fine ko hangai mai pe hore o ko le tangata igi pa ko tarang ko ia. Oh ia. Pa ko ia ko mau o fala he ka te koe ka te u ka ko ha ko hola kanga na ke au ki ai he spoate aka pulu inioni na ke sea ko pena ke CEO. Koe tāno alo ai. Ko ia. Nau hua ula ki whai ako he wanoa. Pea ri au ki tua. Pea whakaukau rewa. Tuku ai aloa whenga he whai ako. Kau hua i kau whenga au ke hu mahe komiti. Ke kau no whiri e kau whai ako. Ke ua ungai. Kai rewa taimi tuku ha whai ako ki tua. Pa tuku pe i he whaunga. You know. Neongo koe whai ako koe whangi timi koe na hua tuai. Neka ki ha kontureki ia. Kau tau osilo ko toa pe, anga i tau ngau mo kakai o kua no whaunga, no whakahu mai, no tukuangi atu. Ka neongo ka pau koe ki harea pau ngau, pau koe pe no whaunga. Koe panau hua ki ai, o ori no ia pe tohi e mo i whakawhisi. A kau tangata koe he osko e World Cup koe wanoa tahanima. Pau hua ke pau ia ai o tāpuni awa pe ai. Pea toi whai rewa e whakataha no hoko, i wanoa taha no. Ke whire e kau maulakanga totonu. Pea o mono ia pa whiri rewa wai ke arohake o Palestine. E komita ka pula tonga. Pea gai wholoa me ai. Pea toi rewa i he CEO o lere mai ai o tokos i e wanoa. Aina o mao e au ia ai Palestine. Pea mo e CEO leo. O tai mini o go tokoni Palestine. Pe i he akapuru. Kau kulakanga e tai mini. Ko ia ko ngai mea kotoa ko ke whakaiki mo ngai mea kotoa ke akapuru. Ki he fo ilo to i poate mo mea ko ki ua pe ilo wiki ai. Ko ngai na was no foi loto i he CEO whakataimi. Pau ilo anga e paanga ku umai. Anga hau e pa anga mo ngai mea ko tope. Ko fia lahi ko e mo tuani he nei lutonga ko e ku wainga. Nei lahi no ngai tuku aki kau pea ua e mau tuku aki e poate mo komiti. Ke hasirini ko ke si wahe e whanau. Pea ko e foi mau hala lahi a mau tolu no whawhanga aki mau tolu he kakai tala mai. O koe pa anga e hau me he akapulu ko a mamani. Ai ko taimi ko ne ui ko kau taha poate akapulu a mamani. Pe ko International Rugby Board. Taimi ni reo kuli liwia o ui pe ko World Rugby. Ai ko foi tala noa loi he taimi ko mau tolu ne tamai. Ue fupa anga u hau me komita akapulu a mamani. O kau ia nofu he ko he poate. Pau totonu ke vahe he tamai ki. Ai ko foi tua ko toa peu. O se kau tamasi ko toa peu kue sirini ai komita akapulu. Totonu ke nau vahe me ai. Ka ko hua ko ki loto o ilo ta kulo ia hala ia
Ko paanga ko toe u hau ko me World Rugby. Ko hau pe ia ki whakalaka o Akapulu ko development ni. Pea mo high performance o Akapulu. Ai ko wa make he ko ke ngai timi whakafonua ngai ko ikare tahi. Kau te mo toko fitu, uanoa mo tonga e. Poko development lewa ke whakalaka. O alu wa ke ngai wa ako kitua wa ko ia e kaureka e wa inga kon ke tag rugby. Ai ko na funki me hanga funki hiku nai petelinga. Ke ai ko no kamata ko no uki ma ke kaureka ke mai ke Akapulu. Whakataha mono ako e kau whai ako. Ngange me ko toko ia ko foi area o hu ke e paanga ko me World Rugby. Ko paanga ko pe ko totong ke wa he tamaki me ai. O ko ke ha me pe he. Ai ko foi tafa akia o toko dilahia he to bureanga mo sponsor ke whakawāhe ngai pe whakawāhe e tamaki e tau whanau Akapulu. Ai ko foi tafa mahu inga tahaya o hau e bureanga e nau tokoni i player welfare pe ko wahe e tamasi Akapulu ko tope. Ko whaampe ke whakamahal. Pa ko mena o fie lahi ai ke wilo e lahi e paanga ko hau. O si lahi whiunga pe paanga ia. Lahi whiunga pe paanga ka pa ngai patseti whakalelei. Pa e malawa pe ke wahe tamaikia me paanga ko ia. Ka ko hunga ko no tuuni ko e paanga ko e na ke whai ke maunga hala ki ai. Ne albe paanga he me toton me alu ki ai. Ka ko mea ko o whaka ai ko wha. Pa pe ke mau tatari ke pureanga. Ka kuma ko whakawhetai ko temi nau iai ai, ne kei paremia malolo a Crispo Hiva, ko ene tokoni lahi a pureanga. Pau pehepe, ko tiu pehepe mo pureanga ko ne taimini. O kunau kei tari pe a whakatangi atu. O kei ngata pehe Akapulu liki pehe mo ngā spot ke. Ko ia pe, ko ako ki whakamala pe, he tau kamata. Oia, teu tuange he ka noa, e tau hoko tuai ke nau whihu i he kumooni. O kulahi a pita whekau aki ai Akapulu pea moe kau politiki hange ko e paremia ko hange ko e tangata eiki paremia ko akirisi ko ma o atu. Pea o toi huha ken moe tama ko he tainimi a paremia tui o netoa. Ka koe te tuange ka noa ke ne hoko ate ku mui ofi a pita he Akapulu. Ko noa, pa nau hoko atu e pe kawai molo siki ko e toa taha ko e nina e. Na e mui a mutohe Akapulu he taimi koe. Koia, noa, whihu i mai ka whiao. Malo apito ni, hange ko mea ko whatau ke i mai e whiao koe ni he tau polokama. O ko taimi lahi whoke mau whaafkataha koe ni te kai koe ke humai koe na a whiao o hange koe ne lau koe poate ke hao ko o Palestini na mau koe me mito o taha huki katoa pe taimi lahi tuna meni na mau whakawhakataha mau pia e ngahi kau whakufunga na usio e ka whiao pa nau ilo pe whaka whiao mo kau tau te hina koe ni he lolotonga ai tau whafonua ko hi koe nau tangata e ki koe ne pekia pe na mahino pe na te ika ika tau whafonua e aha kau tau te hina toko tolu na nau wa inga whataha tau tok whanauan ki he ngai timi me muri o ku kamata ke asma iai ka ku hange koe lau ko tau timi a tau tolu ko ni tonga na mahino ka tau tolu na o sai fai ko tolu e family ko no fe ao na na wa inga fata ho ko timi fa fonua kai hange ko ni fra matala ko ka mete fu fe hu e ko hi ko la fa mahino ai nga hi fai ke he ko o no mai ko fa politika le ko ni o Akapulu o ku kata te fito ke time ko ni wala mai pure anga ko no puke ai mafai ko ke na fralera e pure anga o hange pe ko ne o si fra mama mai e so ni ne programa le tio ko time ko na paremia a kirisi na ai tokoni ko na o mai ko ki ha ko i ka time ko na ai ko sunia ai ana pe he ai ko a fili ana pe he ai ko o ku ha ko fu pangala hi moni na o mai ki wa fe tata e ko hui ko ka po te fu papa pe na fe ia fe a time na ke va inga pe na o si ha ke po ate ko time ko na ma wo he na ala he world cup ko ya na ma fe ngamaria ke alu ki time na fai iten pa kon frapa pa mono fai ko ki fangale na ku si ai ki to ta kon ko niri la tu aman mai ko ka ki ha fe hui aku ka fe au fe ka ak mo la ka ko jai ka ko famoni me ko famatala ka fe au na ku ka niri ko he na mau me le fata mo niri ya me menkuri ki fangale ha me ho fa me konga mau lele ko ki ai
Pea ko taim ko na mawa no fo me olunga apito I he grandstand na mausio mai ki po ne ka fua ni ha no fo off apito ko I he mala e la lo apito o mala po sio ira tani a ni se ni tangutu fa mo no ai na sonia ai ko sio ko ke ngai favorite kare ko ngai na men eta fi mali ai e taim ko na e o ai timi fa fo nuanga te ape ko ha mo ana na wange na puhe na utol o ku kawaniri ki te whaake koe ne o paremia, pa pehena ne whawheu ia e ha mo ya, estela koe ne whanu tuku aki, o si whai ano tau tea e toko taha koe ni. Kai ke ko hange koe la koe, o mai koe whapolitikare, pe aku ilo le vai, a maun ko o mai koe pure anga, tena to o mai pena to e nau whie maali, ke i ko na matataki. Pe taim koe na i he poatea SingStar, ai hange koe la, koe fuwhai ke he laha o mai. He ko ilo hange koe la koe na o mai whea, koe wahe ia, ko mea ia po ate mo mea ia ni ko no to fatonge lo to ke na kumhanga ha sponsor ke vai e vai e fanau pe mo fatongia ia pure anga te no whakaivia whakapaanga e ta whaako ia ka kai ki foi mea ia o ko pika wai ke whakakau kau no ko na mata ki ko e ao e ne kole koe ko hi ne whakapasi ha peseti ki he kau wa inga loto fonua ke ana ki whenga mari ke ikare tai ai ko tu ko mena fai to ke pa mo fai ka ko ne to ma ko la kanga ko tai mini ko hi o ka ya he ko i fo e tau popo mo tau teke ko ke tau tim fa fonua pe ko i mi fai ai ka sponsor ke ya ha tau ki fai to ta hange ko la fa ke ai pa fai to ta e piki me tonga he ko hange ne ko fa ka hange ne ko ke halele na sareti o pe he pe ko le pe ma pe ia me Europe ma pe me New Zealand me ngai kalapka o ka ke tu ia ke foi moni o ko tu ia ke foi moni ko na hinga ke afea e ai pe foi to ta ia tonga o os fe unga ia mo tau ke mo skill ku nei ai he ko hiko to ko fai ko ni na lo ko o ko ki World Cup ko na fa ko o tau me ta ia Afrika ko ngai tau ke ko he ke he pe o mo ia ma e ta na ha o lave i tim fa fonua o ni hoko pa fai mo hata na e alu peia o novo peia o va inga pei Australia va inga New Zealand pe hospital ui me ta to ki ha ko fai ka ke tu ia te ne ma la mari ko ya o nge ko na hinga kafe e na tu ia ke ve me ko ya pe ko ke fra ampe au ya ka pa e hoko fe ko fai ko ka pa e hoko a kultus fere ko fai ko pe ala to no ka popo o ki ia liweri ko isfatani ko me pa pe ko ala isia ni la patongia ko o kuia e seausi ate o fere tau whai ia ko le lei i tonga. Ko hia ko ilo i ko hifo ko e mo ui o tatau mo ui ko e whanau wa inga. Nau tala noa he whiawhi, o whai ngai whiohi ko ia. Ko timi a tonga ko e whi mafu pe ia. Ko ne le lei pe lo to mo whi mafu, o silawa pe to tahe a ko wa inga. Ka kuhange ko mea ko e whiau ko konga e popola he ka te koe. Ai tui ko ki hanga o mai, ke iai haki i whainga maari hatahe e tau lokolo. O sio ke taim ko na wa ki o vai ko en mo Afrika o ka ki repe na o si ala henele ta ufa ai so ane ma pena ya ha na mahina pena na o vangi timi local va konua ka ki repe na o sio va inga ia feitu hange ko ni ko Hawke's Bay mo feitu ko ya Hurricane mo feitu ko ya ke magatu me ka ko na na ko hafe to ato na va inga na to ai ko ke tu pe han ko me ko ke tu ke fia o to ton ke ya ha ta local ka to ta hape pe to wa pa ka to ta hape ko os se un ano pe ka ta to mo ta ni fai ai ma ki me ape ko o atu he te la pe fe age vai mai wa ngai me ai o ku to ton ke la ko mai ki tu fe age ta uiro ki ai ko pe malo ya Mahino pe lau ia anoa ka pau piti ki to e tānaki mai ka tau ka to ku maha taha whihu ia. Io oku koe pure koe mawhai pure koe ke no whiri mai koe o e kau whai ako mo kau ngā ue koe ai akapulu a tonga o koe ki te aha mawhai o e poate. Ako talo me wanoa taha no nai whakotu hu mai ai a World Rugby ia. Ko ngā koe nau pehe ko ne ngahi
ai mo veu tō ke he akapulu i tonga. O na hongarewa whakotu e fui area pau whengawe aki ulu tolu. Pe koe tripartite. Ko hanga whakarea. O whengawe aki rewa ai World Rugby, mo e pure anga, pe mo Tonga Rugby Union ni. Ia rewa no kau whakafofonga, o fui toko tolu koe ni, ko nau tolu lewa e, unau mawhai pure koe ke whiri, o e tau kau whai ako. Ta tau pe whai ako i karetahi, whai ako he Tonga e, whai ako he Wanoa, whai ako he toko fitu, au ke kau ngai ofisi mo. Mea ko toko ia. Ko inga, ko nau, mo te whuki nau tolu, ko nau tolu lahi taha e nau paanga koe o mai koe ni, ke poti ko whalele ake akapolo. I kai ko Tonga pe, kau ko toa pe a ufonua langa hake. Sai, hangarewa he fui mawhaia ko ia ai a to orewa. Ko uhinga mea ko koe ke tue pure e poate, ai ko fui whakafofonga pe taha me poate, whakafofonga koni o pure anga he taimini, ai ko minister ko poastei, pea mo e whakafofonga me he World Rugby, fui toko tolu pe ko ia, pea sekretari lewa ai CEO, ai ko no wha sekretari he mau whakafolau, ka au lewa ta maole mo minister, pea mo e whakafofonga poate, pe ko tu iwata pe ko hai, pea tānak mere mo nau toko taha. Ko uhinga ia mea koni ko koe o ke i lere pe hea whai a ko. E ko tui ka pana e mau ke i mau ka kato pe e poate ko a tonga ai mawhai ke whiri a ke whai a ko na aswoloa pe ono whetongi nei whai a ko. Ko kau foki ono hange ko mea keni lawe ki aia e tau whine ni nai. O ku hangarewa e komiti koni tripartite unau pure e nau toru e whaunga whiri. A whaunga whiri koe o timi. A selection process koe o whiri ake i karetahi. Sai, na mahanga mato mahai ku hua tu o liliu, whenga ke liliu e koni stu tone, ke automatiki pe ko hai pe pare mia ko i Tonga, pe pare stem he ko mbita ka puru. Ai ko whemea na hanga liliu, pe liliu lewa, pa mahanga lewa whakahu mo foi close e tah, kupu e tah, ko i karetahi ko toa pe e whiri. Po squad ko to pe i karetahi e whiri ki ha foi tua, ko pau ke whiri ai toko tolu pe toko whaia mei Tonga. Ai ko inas tu pau i o Tonga. A hange ko whonga na lere mai ko okay lere mai pe South Africa. Ko e kota. Ai ko foi tim ko to pe Afrika ia o pau ke ia ka uri ai. Pe ko toko hongo fulu pe ko toko fiha. Ko uhinga ia mea ko ngo tau siwa tai mini ko toko lahi mai ai ka uri. Ke tim Afrika. Pa nei ka ia. He kai peke ai hataha e hu mai ai. Manatu ke ta hiwa nima ko World Cup ko hiwa nima na whai ki Afrika, na toko taha pe uri ia he tima Afrika. Osi ko sio na uhau ko World Cup ko ia, kamatare ko huat pe ko Mandela mo mea o alewa ke na hongarewa teke lewa. Ai ko kono lele ia ko tiko no lele ia kau mai ko na politiki ko ke akapulu ke. O na hongarewa o na whinga i hamea ke anga whainga maari e ke kakai toko lahi o e whonua. Pako uhinga mea utau sio ko toko lahi ka uri. E tim ko Afrika. Aina uhinga pehe ko nga ko fokotu. Pe atari he ngahi kalapu ko toa pe. Mako toko ua pe toko ua pe na kake na loto ki ai. Fukau whakataha ko toha aha koe na nautari. Pana kamata mai re vai he wafe taha fitu. Na whiri mai rewa toko kaureka tolu mi Tonga o nau kau he tua. Kako mea koe na whakaori. Na kau mai pe kaureka o he tua ka na isanga pe he whai ako ia o wahai na to whakamawahe. O sange pena tolu o hange pena ko ha hula lo waia pe. Pako mea koe na kake usa ia ai he whainga mea pe he. O stari he poate mo ngai kalapu i Tonga. Ke hu mai ha tau kau tama. Ka te hanga pe he whai a koa. E pea koe taimini. O au ngā. O hange pe hana o mai ko ewa pe mo sio akapuru. O koe ki hamea na uhinga ai. Koe fo squad i ka pau na toko taunoa squad i ai karetahi. Toko wha he toko taunoa ko ia. Ko kaureka mei Tonga. Pea iai ho nau whainga maari e ke nau wainga i karetahi. E wau mo kutui, oku osfe unga pe whanau mei Tonga. But as a coach, o pau ke hanga toko ni nau tau. Talange vai anga. Talange mea ke whakalelei. Mea ke whai. Mea ka nau hua ke i karetahi. He ku kai ke, o kai ka tau mai ke hu ke i karetahi mo i whai ako. Ka o mai ko kau sai nisi lo keti pe koe ha.
la ko pa rocket scientist no ko fa ko akapulu ko tamane akapulu ku ni ilo akapulu ilo no la ilo fa teknikare mentare mo me ko to ko ya panhanga rewa va yange me ko ni ilo ke ina se fa nau kalawa ke nau ala ke ola kange nau tolu fa ya ko ko uhinga ya e ko uhinga ko la pe he e ko talo nau fa ya ko ti mi wano atonga he wano ta tol ta fa nau ki tonga he putu ko mata pure pena o vale hanga palestinio time ko ya pritayon one tramai ka o peteu fi fa yako ko futa pa ko ka maudol ko na ma ka pu ke o me venga mari pa fa yako reva he wanoa sai na folo no fo ki Britania ni pa ke te ilo me ki tonga ke ka pu fa no be kam o sio ba ke to si ko no filme e tau fa na ko mi tonga pa fa ka anga pe Pakanga be social media, but I make a film mada. But for me, go how they're not good enough. Taking outside. Bakage ya tare niti pega. But now via my fenga mariga gi fayako e wano wa tonga. E fayako ko yana na fema o ke mau tau mo mo ke mau o kau he fiau ne kau ha mo ke qualify ke fiau a mamani e wanoa. Ko tau e ma ko tau e ua e te ke kau tonga ke fiau tau fo pe to ha mo ai ko ha mo po mo fisu fa to fo lao kana o fia la he mai fanga mari e ke alo fa ya ko ai ka fo ka mo ni ile vai hala tala no go o mai ai tala mai ko ko ke te hatare ni ti tonga ku ose tare ni ti le ta hai ave sia pani mo fe mahino pe ya e ave pe le ta hai ka we ka ore ka ia o tuai na develop ko ke akapu ai ko kaure ka to la hita hai tonga no foi tonga pana fra moni le meti mi go na mawo o tau mo tim a mo timi go a mo na fra punang na do lu e kaure ka minusila timi go na alme mi tonga ata be na mau tau to mo tim a mo na mau ta a mo ya mo o na ilo o ku ke he tau do lu e tonga so ko mi re na wa ko me ai tau ku hala ta no go ke hatare ni tonga hala ia o kulahi pe tare niti ka koe ke angha nau whainga maari ke nau tupu ai whaka akapulu ange pe ni ka pau koe tau whemau ke tau lelehe ako ange a mea totonu whaka ako ange silapa totonu o pehepe me akapulu ka ange whawhanga koe nau tolu ai ngahi ilo whiunga ilo the latest knowledge mo technology mo mea kotoa koe ni ke akapulu they will prosper ko pau koe nau puna nau tolu ia Pako whamu ni ia, waki negi tama taha, ne kau hek timi wa noa e taha. Ki tama koea olo pereke taimi. I can say, toko lahi taha timi koe nau almo ia. Kana fok me pe koea pa honga rewa tohi ke poate, te ke hakulakanga koe poate, o kore ka nau tolu. O ange a whenga maari e ia, toko hongo fulu. Mahako toko tahawa na honga recommend ke whenmo fast track nau tolu, whenmo hoke i kare tahiko, he ko ilo te nau au nau tolu. Ke whenga maari e ia. Au ke a honi, ko toko ua pe me timi. Whawawua pe ko ono taha wha, taha tolu, taha wha, taha nima, taha on, taha fit, taha wau, taha hiva. Te keke te ai haki i reka ia, me he wanoa koa tonga, e aluhake i e pathway, e au ke i kare tahi. Ko e ha, ko inga ko hau pe whai a koe mo e nau mentality, no one is good enough i tonga ke i kare tahi. So ko e whakakaukau e taimini, ka ke kawhea i kare tahi, au ki New Zealand mo Australia wa inga. Ko time for koe, ka whea i kare tahi ta haia, o hau ka tama wawa, o ka tama hapai, na umai na toki tonga, pa nau i kare tahi le vai. Ai ko foi training koe taimini, ka ku whea i kare tahi tau whanau i tonga, pa ke alu lewa ki New Zealand, mo Australia, peko Britania, peko Japan, e kai whiri koe hai whai ako koe i e taimini. Koe foi mea whaka mamahi ta haia, ka mautolu koe na mautupo pe i tonga, wa inga pe i tonga, o mau i whainga maari e, pa ko siot koe taimini, kame koe ke oanga i whainga maari e koe ki kaureka koe tonga. Kono uhi ngā pe, koe ki ha taimi whai ako ke alo nofo i tonga, o teu, o toko ni e whanau koe ia, koe ngā kanau laka ki mua, kanau manga ki mua. Pa ko whiwhia ke whai nei, o koe tamasi, a fotu noa, i e ku timi. Te whakatata ak pe ia, ka ue he hui tu a koe o ku ki timi koe ia.
Pena kau e kau reka ko na honga recommend ye fan mo fast track. Suka wono ta to ta fa ya. Mahalo ka pana na na uhu na toria o tonga e be ka tai. Ko na utolo ni tai mini de na honga puke puke e tau i ka tai. Ka tau nga pe o fua tau pe mo utimi ko ni imuri ni. Ko gongo wa ko gongo uhuiki na fo ke pe ta valu wa no ko England. Ko timi ko England ko tai mini me ko na timi ko na utolo ko na tai mi ko na utolo ko hui tu na utolo timi England. Ai ko uhinga ia ko ni no nga ko he World Rugby o mai panga ke tokoni ia ke tau e tau fangi timi ngai tau pe he. Ko teu ia time de na o ke i ka ta. Pa ko fi hui leva. Ha me ko ke na o ke i ka ta hi. Ko fi hui ko fa ang mo pe ke ka poate. Ko ha tau ngau ha ang tau mai o poate. Ko ke tau fava mata pa ke fa na na winga tau mai ke poate. Ko di ben na mo fa to ke he time la. Pau ke time ko tlang ke ta tau to pe tau me go fai. Mo to ko tangata mamatea ko ne tau to lu ni to ko pe e vai ko mata pa beautiful Katie ko Jerusalem. Alu lo pe ka kai ka ke no familia na ke iri ia ke loto vai e time ko fute ai pe ngau e vai ka mo ui. Talunga mo fo ma sisu o kaila tangata a to ma pita po kai o fai no fa mo ui. Pe tangata e anga ne pa anga tanga pita i kai pe ke ha me de malava. O pe ko ta o ka pulu o fe ma o pe haka kai o aloatu mo aloto ofa. Pega ye ngalo buanga. He go si ton mai fangi family o fa na o ka pulu. Ko mau tai mi ko fola go ki ha mo oficina hange ko fola ki Britania he time boy. Hange ko fola ki Amerika. Na ka fola go ki ha mo oficina fika uaki. Pe avale pe ko mau fai tua ki Nusila. Hiki agereva to he time go ya ki Nusila. Pe ma fenga Mario mai ki muri. Ha ki Amerika. He hanga ka pulu fika ava mata pala. O ta puaki kia ki na utolu ka ke matikitika I atamai ia. You know, I would like to ke po be mo falo to la. O hanga ka pulu fika ai mata pa ke fa na utare ni ia tonga ka pulu. Ke na winasha. Pe go ilo fa la he fa hu feka. O fika hanga ke fa ya ko. Kana upehe e hu mai fa ya ko te ni tokoni. Tau te fito toko ni ke whanau me tonga. Ko mea na mato ke ai. Pe ko mea e whaia e loto mamahi mo maa whana. Wha au ngai tau o toko ni ke akapuru. Ka asan kua kua ke ha mea e lau. O ku kei tai whiri pe haka oreka me tonga. O kai inasa tahaya ki tāpuak ma ki monu e akapuru. Lo tonga koe au na lo tonga nofu mo futare niti ko mea ofa ai otua. Koe o pe ai ki whamore pe maa whana e. Aerea. Maro fi a ko e fa pito fa matara ko ko mauhanga o iloi. Ko ai ta hoko mai ke fe kia fea. Hoko mai ai pe amudo lupe ko marama ko osiki. Io. Fea. Malo. Io. Pera agora, Siki. Okay. Io, kau hua te rewa. Ko no mo oni foki ana ia he ku mahalo I lawe I pehe taha ko toa pe. Ai anga kon koe mea foka I hena whi au e anga kon koe ai tupuaga I whaamiri ko e ni. Na te sia tonu pe ai he nau tangata eiki a sione. Koe me tai mea ko ia ko no mo oni mahino e whi au. Na e kai ki aha mea whakase niti ia he taimi ko ia. Na e whai a ki ia lau maari koe whenga matei ke lava e whanau o mauhangahi tāpuake maheni ke vai ngā ke nau lava mau ai whainga maari. Ke na olohake a mai tau whafonua. Pa koe hanga koe mea koe ni ku tā noa ke a whi au. Koe whainga lau maari e pe ia I tonga. Ma hangai whoka tā noa
na tau mei tupu hake whoki tau toi tonga hangi ko niko aga pulu. Koe whahinga ongo ia ko ia na e ongo mahi au pito ia he taimi ka pai alu atu hatimi o hangi kon ko i whainga tā ia. Kana ia ngahi tā puaki lahi. Hangi ka tamaina na o hao mei motu. Na o mai o vainga i he toa. O na wako i whakalere ia i na utolena na alu na toke utu unga maalunga au pito na o vainga i muri. Hangi ka mea kan tāna ka wheao. E aluhake kone a whangita maiko na uo o iko a ua te tamasike alu pereki. Ka koe foi mea whukia kou sio ke hangi ka mea kon tāna kia whe ao no whi ngai gen koe ke ia hata maiki. Te na ulama maha whainga maari e pia na uo ai o whakamake te ando na. Koe taha ia whi lau maari e ko whi ngai koe ke teke. Ka kono whainga taa. Koe hangi whuka lau, hangi koe whai a ko. Koe whai ako whukena e tupu hake pe ia i Nusila mo aseria. Pea wainga pe ia ai. O kai kia tokanga whee, ka mea kau sio kia whee ao ia e whaingata ai. O ngahe o kai ke sio pe he whoke a whee ako koe ni he na e tupu hake ia i muri. Pea wainga i pe ia o kai ke ne mao ia e ongo ai tama. Na e tupu hake ia me i lalo i he wainga i tonga. Ai wheinga hake ke alu hake ki o lunga. Pea kuhange koe tala noa, na tau tonga whukita. O kia ai whangita mai kia ave taimine. O kai ke fu ilo ia. Kona uloa ki peka te kei peke ki iwe ia ke totono hanga lau ka whe ao. O anga silapa totono. Ta kaunga ki tamasi ia ko ia. Aku maasila hono mata hono nima mo ene whai e mea. Kono ki iwe isi he ku ilo lahi a whe ao ki ahi kona utangata e gina e whano whai a koi. Nea kau tamaya na o mai mei motu mo mea. Na kike fu fe tako e ko tamasi ia o ku make. Ai ko fo I me e ko sio ki ai o ku kai ke lava fu ke fai ako e ko ni ke sio pehe. Pe kai ke ngata ai ko hanga pe ko tau tano ka fola ke tau sipile rei me tau sipile. E ke he mau pe a tau sipile rei. Ko tau sipile rei o ko ke hawi ke ko uhinga hanga ko fata ta pe ne ko pe ku o si mama o ate tangata i kona whe ao. Na heko koe tau si blerei. Ko ne mao ne tamaiki na uhinga pe taha kono whei ngai ke oange katoa ai ngahi ilo ke he vainga e toki alu mea I hano kaha. Pena e pehea tonga hena e ao ke pea whe ao ki ai na orange kautama whai ako anga kutusi mea. Na uo pena tone foi uhinga pehe. Ka koe tau si totongi ia o ku hao pehe se ni tu nemu kataki pehe whai ako koe nimu ka. O si hawhungi na tō mea seri hanga la whea au ko whai siri ni au hawe mea. Ma o si koi mea ia o si ai whai seri ki lere I pe mene. O kai ki ko whai tānoga na whea au kai ke toka ngai ki ai ke uinga ke pehe kia whangtamai ki tonga. Ai whakahela I kia ke ne toka ngai lahe ngā ue ke whai ngai mai ke o mai pe tamai kia mei muri. Hange na o si lava pe na tolu e mea. Ma kai kia hafu ilo mane hange ko lau ne kai ke tupa me tong ke ne ilo ke fangi tare ni ti hange la fe au make heia ki iwe ipe ono ki iwe isi ko ia talatu e make he abu dange ko foi la wa si ke me ko ke wanoa o ke ka ta me na tolo o perekia ai ke ka ko foi me ko ta na ki ia o fai ngata he kai ke ia ha fa ka ia ke oanga whainga maari e ke kaulo kolo o ngā ko pe whakahela ia ke toi o hake o ai ke nau kau he vai ngā koe foi uhinga ia ko ki whakatala noa ai ma ko tui pe o mahino au pito pehe tā kotoa pa mahino lele ka whiao he ko whaamilia ko nina nau tupua ki nai toi whanga mea kau kono kumi peha taha I tonga ke oange ki ai e poto ke agapulu ke toki alo I peo whaiteria ne mo uia Mago ki mea pea ko ki tā nake atu ki ai, ko ilo pe te hanga whea o whalerei e o matarago, ia. Io mago komen pe a lo siki te hoko mai lupe, ko ha ve hui lupe. Poko Ko whanongo pe ki heanga e whakamatala te au. Ko mali ia au pito. Mea ko au sia he ahoni.
Koe ku whehu I, koe haha whaunga, e lava ai, ke tuku ki tua e whaiako, koe aka o mai ha whaiako, o une mahi no I ho tau kakai. Ke o hake ai whanau tupu e whonua. Koe hai whatongia o tau tolu tonga, e lava ai ke whetongi e whaiako, koe aka o mai ha whaiako, o kumatao tau ko uhiko ho tau ki kakai. Ke ngawe aki e tau whanau, Palava ke unu ki mua e nau mo ui, mo nau mo ui akapulu, ke nau hoko ko ha kakai o nau ave ai o ngongo e whonua. Ka pau tau ilo pe tau tolu parapare mai whaiako ko he tainini. Ka nau kei tuka I loto. Pea te ke ala te pure anga o whaiata whakapopoto ka nau tolu. Ke ave ai whanau ko ni I tonga, ke nau akapulu, ka pau ko uhinga ia na wai na toko utam ke nau te hela he ako e whanau. Hano hao ano to tonga me ke hao whai ngau ko ia ka pau ko ke ni lawe o whai. Pea ko ki whehu I pe ia. Ki a wheau ko haha mea te tau whai. Ke whetongi ai whai ako ka pau ko ke ni lawe whai whamagau te ni ngau e. Pa ka pau ko uhinga o ku whalahi ngau e ki ai ke hao o sio. Mani ano lai se whanau tupe whonua. Ko ha mea o kei ala tai pure anga. He koe tau whanau. Koe whanau I muri o si mao pe nau mo ui. A nau tori muri. Peka pau ku mao hale lei tonga. Koe o kei fufu I ai ka kai ke tau ki tua. Koe ha e tau toko ne whai kei. Koe ha e tau ngau e whai kei. Paka pau koe whai ako o whapiko piko e he ako I haka mata me laro. Pa koe ha e whau ngau. Ton ke tuki tua. Pe te tau mui whakakui ai pe ia nau toka kai ke tau whai ha. Ha mea ke lava ke toko ni e tau whanau tupu e whonua. Ko ia pe ki wheu I wheau ka more more. Malo pito. O ku hange whoko whakatalanoa gani nai, koe mawhai pure koe ke whiri mono tukuange ha whai ako, o ko sto oia mi he poate. E he fwoi area pau koe, o area pau uru tolu, tripartite agreement. Aia koe mawhai ko nau tolu ia, o nau pure, ki hono to'o, mono o mai. Ako tui I lawa pe ngahi mea ka pai, to tongi whakapoto pe ko hai pe, ai toko ua ko I tonga I taimini, ko hawa ko kei tokon Palestine, to koso ku taimia kuia ki Tisema, o I tauni. Ka koe ke te whloko ilo atau ia, anga kone a whenga he taimini. Mo mea I koto apeu lo tonga lere, o kule tonga lere whakatontonu, kenai. Nei whai whoki a whaka ilo ia o oku. O tui tonbeke kui tā noa ki ai. Talo ko huhe wanoa taha no, mono whaka ilo au. Ai ko whai kupu I lao ka nau tā noa ko kia ne nai ke otometiki pehu mai pare mea Palestini, pea mo whiri pesite taha nima, ai ko pesite taha nima me tonga lo kolo, ko toko tolu toko whai he timi ko toa pea I kare tahi. Sai, nei whanau lao ngai e kautama tatau pe koe nei nau whai lao ngā koe taimini, o nau tala, nei tae whakalao, hei whataha koe nei whai, pea tutuni le vai whakamau, o whakatae o ngai, e ngai mea koe nei whakapasi he konistutoni e mautolu. Kono ui ngā pe, koe aha koe nei whai ai hopo, aho e nau mawahi mea au mei tonga. Kai ki e tala mai he whafunga lao ia aha ko ia. Pea wini le vai whaha ia taha. Ko whego, whakumai koe tau mai peki pitania ni, mo mau mai tohi. Mo tohi tutuni ai whakamau, tala mai ko koe, tae ao ngai, ai ngai konistutoni, ai ngai whakatu utuu, me whakalelei konistutoni na mau whai. Sai, ko inga na kake toi whingau e ku whafunga lao ke mo au. Panau tohi rewa pea kore hangatong ke whakamau lahi o e aha ko ia. Justice Paulsen. O kore kia ke te mawhanga maari ke mau te hopo ai, ko inga hena kai ke ui he hopo au. Pea o mai e aho e wawalu ke te uai. Ko wheko whokat ko ki tonga, toi aho tahapa, ma whokat au ia o se taimi aho wawalu, te keke uilo e au, te keke hanga taha ia, o whakahoko mai ka au, na e whakangofu e whakamau ke mautani. Sai, tae ao ngā re vai a whui lao ego ia. Kau tamata tau pene nau te hanga whakailo au. O whakailo, ko uhinga pene o whakailo au, ko uhinga ke to'o CEO me au. Ko ngai na kake nau akui nau tōria, mo ngai whakotutu ko whai. Ka hange ko kulau, ai pe whuki au ke tokoni, hamea ke langa a ka pulu, pa ko mea taha nau tokoni ki ai,
Ko ngai whakataha ko ni ko koe, o alu toko taha pēa CEO ia, mo Palestini, mo tokon Palestini, he taim ko toa pēa ki muri, ka ngare wahe ke alu e kau tama ko mitahi. E ku whakaukau ko ang, ko langa ngā ue, o pau ke whai whakatokola. Ka kono whakai e o e tau kau ngā ue ko me motu, mitahi, tani ang nau wahe. Anga ki wholau ke nau o mai ai. Ka ui he mea koe ne whai aku whakailo. Ka koe ne whakailo au ko ngā ko pēhe, ko ke whai ha whakamatala paanga, ka ke whai ui ha whakataha lahi. Ko mea ke whakamatala paanga mo a tita a kau ni, ko whatongia ia ne, o stuhui mai ia, e area pau ko ni, tui pataiti, ko whatongia ia, o a tita seniare. Mea pango, ko tō ke hie, kau tama i ta whake, ko ia he re volo ia o ke hie, na ke whakahoko ia, ka ko uinga mena hanga e kau tama ko ni o whakailo au, pa ko kei lere pē whakatontonu ia he taimini. Ka koe whaike he koe o mea, koe ne osu koe māu koe ripoti ka a tita, pa ka ke whakafuki mai ke whakamau lahi, ke hoko atoa ia, ke whai aha no finalize, koe a tita. Whakafuki pē na utolu ke loto e poate, o na whiki ni mai pē na utolu ia whakapāsi e mea kotoa pē. Sai, te ungata ai ko ngā ke ilere pē whakatontonu e koe ia. Ka whoki mai, ko hea uhinga mea koe ke lawai ke to e whai ako. Ka pana tau honga whakapaanga e wahenga koe whai ako, na pure pē ti ala iue mpure anga, ki tau hanga o whakangata, o whakafoou, ai area pau. Ko uhinga lahi a mea koe na whinga ke tuku au ki tua, ko ngā na o whakotua e au ke poate, tupu o makatunga i ola koe o World Cup, ko taim ke tuku e whai ako, ke o te whakafoou e ne area pau, po lere o ngata, e World Cup koe o noa tahi wā. Nau whakatua tau ia, o makatunga pe e ngai Key Performance Indicator, a kui ka mea koe KPI. Pea mo ngai High Performance Target, na keke a usia ia, e whai a koko whamore pe, na pehe ku te loto kou i kai, mori ke mamao. Koe kau whai a koe ki mua i tonga, hange ko istolo maka mo mea. Ne osua World Cup ne qualify a tonga, o to me tiki pe qualify a tonga ke te hoko, ke te huhe World Cup hoko. Ne ke tuku pe ki tua he kau tamago ia. Koe whaeko koe ni na kake tau kau tato he lau i World Cup. Ka koe whiau i ka mea ki na ke whakahu mai ai. Koe unga koe nau kau tama koe loto koe ne unau pōpō ki o mai. Kai whonga whewhe hato e lava ke tuku ki tua. E lava pe ia i ha loto ki ai a whakafufonga koe me pure anga. Mo e whakafufonga koe a mautoru me poate. He toko ua e whakafufonga ai ke toko taha pe whakafufonga me World Rugby. Koe na loto pe ke tukua ki tua, koe ne tuku ki tua. Ka paha ke na loto na toria na ua ki ai, pe ke hokot pe ia ke i reret koe ni pe ngata a whe. Ka kou tui, pe koe tui e toko lahi. Tō lalo e ka pulu ia. Pau whe mau e ke whai hanga awe lahi ia. Ke ka pau pena e ano taimi ke nofu ai tonga. Foi tau koe ni wanoa taha ono ke he wanoa taha iwa. Nau me mahina ue e whaa ki he ono i tonga he tau kotoa pe. Neongo ko nofo muria. Nau kore ke whai ako ke ahano ki mahina taha. Me mahina ua ke takai, ke ngata pe i tonga. Au ki wawau hapai mo e ua pa foki. Mahina pe taha e tau. Kei ke lava hafo i mea taha. Kei ke wila pe ka mea ku whakangofu ai he kau tama koni nau whakangofu. Kana estu mahino pe ne area pau ku pau ke ai no taime nai tonga. Ona to si iange i he mahina tolu ke taha. Eke, koe kau whaiako kotoa pe koe ni, kau whaiako muri o nau whaiako ki ngai whanua muri. Hange ko whaiako koe ni a England. Koe tangata e kia me Australia, au nofo pea hen. Whaiako koe ni, koe kau whaiako ki a Lucia, ko Kanata, Amerika. Koe kau whaiako ia me Britaniani. Au na osi hiki pina tō nofo i e whanua koe ia. Koe ngā ke whai e nau ngā ue. Ko fo excuse ko ko ke hawa fa ko no foi tonga o na pehe o ko ke hata hai fili me tonga pa ko nei ke alo fa ko tonga hai ko fa ko fa laka ia ko national coach ia ko fo uinga ia pa talange ki ai ko uinga fa ko ke hawa ko e fa nau ko uinga fa ko ke no ko mo abi o telefone be me ai mo long computer be pa os porque puna ki fe mo fe ka ke hata me ko tonga o makatu ngai tip tonga. Ko tui pe ngari fuwewheka ai, ka kua ngoi lahi ko mamahi he. Hangi ta e toka i nai.
Petai o whae fō ngā. Ka ko whakamea pangoi hei kautama koe i he pote, he loto i pote, unau kei pō ki ai. Pako wham ke whanonga mai ngai kalapu. Ka moka toi whiri rewa ka whafofonga ke poate, whiri e kakai unau ofa hamu whanau. Koe foi tesi kon koe i kare tahi o fu mahu inga au pitoia ke tau whanau koe i tonga. E koe foi tesi koe i kare tahi te whakatata a kieni. Koe hau koe ki Britania ni. Ka pau te ke hau ngā aue. Ko pau ke tohi kore ngā aue koe a ke kautaha koe te ke hau ke ai. Hangarewa e kautaha. Ka koe ngā aue koe pau ke tuwaki ia. Ka pau reke ke interview koe. Ka pau reke ke mau. E hangarewa he kautaha o apply ho o visa. Ke hau ke visa ngā aue ke hau. O mpau mae ngā aue. Koe aka pulu. Ho o sai, pa koe kau ngā koe tō pefu keo pau ke ai ho tau kei. Pe koe teke mata i tohe, pe teke toke tā, pe teke palo o fesa. Pe koe haa mea o ke mau. Koe aka pulu. Ko o mata i tohi ko ho i te spe tolu mātonga. Ko ho i te spe tolu mātonga. Ko ke entitled koe ia. Ke mau haa kontureki i Britania. O ke pia Britania mo Franse. Ko Franse ko ke te whakalaulau e pe ko ke ostes pe i kai. Ko Britania ko mautolu o pau ke ai ho fo i tes ko unga ke mahino o ku ke ihe level o international. Ka ke lava hau o vainga kontureki Britania. Ko hinga lahi e taha mea ko alo ko teke ke ia whakaama matapa. Ko inga ko fui whainga maari ko ia na mau kawai mo mautolu ko ni mau nofu ko ni Britania. Ka pane kai kare tahi ke mau nofu no matoe. Ai au pehe o kau moi hano teke. Mo whinga ke mahino. Ko nusila fokia mo Australia mea ko hange pia tau kau ngā api. O sange pia nusila mo Australia ko tau whanonga, ko tau puna mi wawao ki tonga. O fie maa, whaka fie maari e kulahi mo e whaamiri, mo e whanau, o malawa peke te sponsor ki ta o whaamiri, hoto toko wa ke hau hangatonu kono whawhonua. Ko tui ko mau whonua ni te keke lava mea pehe. Ko te tamai pe mo te whae te lava ke te sponsor ke nei. Ke automatiki pe na mano whonua. Ko mea ke whangatoko ua, mo whangatoko whaafine, o kuaha no whaunga nei ke huu mai. A koe ki whaunga nei a koe ke ka o kapulu ke na huu mai ke whonua, ko i kare tahi. Ko i kare tahi pe koe pa maina ko koe, ko usiahi o ki mata i tohe koe te ke huu mai aki. O to whanua he whanua koe ni. Malo. Hoko maha taha. Ko men pepe te ke whehu i mai ka whea. Ko malama. Malama. Malama o mute. If I can go unmute. Okay. Well, Ka foi sia aku ka foi sia mata ibale hala ke misa ke umia kane akapun. Na ha follow ha o fit fa. Na ka taimpi akapulu na ko tahiwa. Ka ko mari me to ta na ba inga ia me tamai ken ase a mo se ne bun pola. Wai ke lava mai na tun ke hau ia ho mai o whamatala. Aia ko whiri ko e tau he tahi mano hiwa, na e kau hono ui ko he le tio kau he timi ko ia. Mane ke ta ua wha, maha pe wanima. Pe he tui ke ta tau pene mawang e le visa ko ana mi Hawaii. Tanale mo lupet whinau ke tu pere hake, ke tala ki ai he kai ke o mau mai le visa ko ia ana ki Hawaii. Pe nai toa e ai whawhara tu pere hake, ko mea ko whei ngai, ke ai e tau akapuru ke alo e tau whanau ki moli. Pea te ke alo le wakoe he taimini pe ia, puka pau ke alo hukeni, tukangi whenga maari e ko ia, ke hataha ke alo ai ki Britania he tau ko ia whawhanua he taiwano iwa. Ana e whetongi le wa ia e tuini ke le meni. Aia ko ilo pea koe ke akapulu, koe ke mui au ia he akapulu po kai pe ke usio sipoti au ia na sipoti pe a koe ko iskunsa alote. Kau kai ke mama whao ia kokoa usio akapulu, usio tenisi kato au sipoti he na sipoti ai tonga. Pea akapulu i tonga, pea hao te akahuo o ue soti au witaia mea he tau wataha. Na akapulu, na kau pe mwene akapulu ana ia i he soti au alai ki asialelia na tau ki ai. Kai os mohe fiafia mohe pe fokia he hongo fulo pe pe tahataha. Ko e ko to mohe pe awia he taim ko os ha politiki heng heng.
Koe ka ko whamalo, ko poina ko fia ai, ko tau ka vei koe ke hawhainga maali e whanau I tonga. Ke nau si o ki muri futokolahi e whanau I tonga pa unau taleni ki ia. Ka koanga koe ko e ku whanongo ki whamatalau ke uli pe moli ko liko ai whahinga ngā au e koe e kai ke nau mahu I ngā ia he whanau ke maha nau whainga maali ke nau o ki muri. Pea whai whakapiko piko ai ngā weno te ke ka te manatu ke taimi ko e. Nā ku ilo pe na te nise ka mai ki episodia pea mo sias pale lei mo a viri salakielu mo nau tolu. Ka ko nau tolu he iloi na nau ngā we matea ken ko lupet finau ki hono ave kono teke whanau he sipoti I tonga ta whito ke akapulu. Mo tenisi ke nau lava alu ki muli. Pa whanau ko whamatala he poni whi au. Ai maho inga koe ka koe. Ai ngā ue koe, ai kakai koe kui loto koe he komiti. Pa mo e kau whai a ko. Ke nau maho inga ia hono whingai ke hawhinga maalia ki whanau. Ke nau lava ai o tō ki muli ke ngai whanua koe no whai a kapulu han ko Franse, ko Britania, ko Amerikani, ko Australia, ko New Zealand. Koe ho o whamatala e mahu inga ki si kakai koe ni tonga hange ko whotnoa ia ko pēo e whamatala a kapulu ka a whotnoa he ne hao koe ni mau whio he tau kakaka pene taha. Ko pēo ia nei whaia ko a kapula a whotnoa I tonga. Hene ilo moi mamahi koe mamahi I koe a kapulu ai whanau mo sio a kapulu holo ke ngai tau he ngai whitu ke. Ko pehene au I he kusio hene whamatala nai ko whakakau kau ne ngala koe kange penai. Penai kau he komiti pe koe haka ni pe koe whaia ko I tonga. Tau mau inga kau e whamatala koe whai whi au. Ai mau inga ke whai to tonu mo ofa whanua, ofa whanau. Ke hanau si whainga maali ke nau alu ki muli he ko whele. Tau kai ke pau e ke toi o atu ai whanau koe ni me Amerikani. Mo Australia mo New Zealand ke o ki tonga ke I tahi kai tuka whenga maari koe haku whele pe ai whanau I tonga I hapai mo vavao pe mo tonga ko tau whai a ko pe ke nau whai to tono hange koe ko tau whanonga kia whi au ai mahu inga ki ai lava ki utala e au o kai ofa loloto I hono loto ko hui ko si whanau I tonga ke mau hanau ngai whainga maari o hange koe ko di mau I whainga maari mo nau whamiri ko toa ka wunpola hange ko kau kefu o ku I tonga ko whamiri ki nau tolu. Pea ko fie he whanonga koe ki ai pa ko ofa pe ke whanonga mai me kakai koe no nau sio koe ni o nau mamata mai ke tau polo kalama. Ai mau inga ke iaha tau whaia ko lelei pia whili whapoto kakai una whalele a ka polo I tonga. Ke ku kai be ke mau e ngai whakalele spoti I tonga tatau pe mo spoti ke heke ko toa pe. Ai toi hori atu I kau pā whai ke nau toi mau e nau tolu mo ngahi monu ia mo ngahi mea koe utonu ke kau whaia ko to tonu ko matea ki ai whanau matea ki ofa me I loto hange pe hano foha pe ko hano nephew ke mau si anau whainga maari e pa ko polkalama ni ukulele tonu ke whanonga to taha kotoa ke tukuwange pe mahalo pe sai ke potongawe lai ni ko na agmolosi ki ke to e ngai whamatala whi ao o to e relay ni ki tu a ko o hinga ki tukuwange ke kau agapulu he fotunoa ko tukanga mai ke komiti ko na mea ka tukoniti. Ke ai ke relay de ngai whamatala ko a whi au ke tukuange ki tonga katoa ke ilo mo ngai komiti ai. Ia koe ko ofa te a mahalo whai whatongia me Britania pa pehe ki tonga mo e ngai whitu ke ofa lahi atu. Maro pito, ofa lahi atu. Ia o whanongo ki ho o whakamatala, mahu inga koe ke kau e politikare I he tau komiti o whanongo ko pehen e wha aina muhanga fo wha fo I kupu I lao ke hoko mau pe pare mia ko ha Palestina e pana mau nok mato fifiri e na e whai e firi ko ni wha mui he tau ko osi mahalo na mau I si aosi e kaku hange ku mau ilo e mo ni he tai nimi mau ilo I ko mau anga source of paanga o mai ki he komiti ko e hauia me pule anga me to ne pule anga mo sponsor ka pa sponsor so ko toi whakamatala e taha
ko hange ko e mate loko lo he ko pe ka hata masi ia I tonga I he timi o ngai fa mata le le a ko ka ko tu pe ke ki hanga oria te ngai foi point ko ni pa ke tu tari fa anga ta mai pe ulahi fok mo ma uhala ia pe he hange ko ka mata pe ho fa mata la e fe a o pe he o ke ai vahi ai po ate ko me na wa o hoki ai Pake os fra ala mai ka ko fai ako mahino wahi me komita mamani me poate mamani pe ko ha fanya ta fa ko ya pe ko hange ko kore ko ke ngai kalapu I lahi ta hange pe ko time ko fili ai ko ka fonga I tonga ka ko mo oni a pito ko ta ka pulu to la ko me na ta o fa ta hai ma ko si potifika ula ki ai tonga I heri ki mo hato e mea ka koen ku to au pe anu sila senturi we palpare malahi ai to ki fra matala nge ki he fie ma ko ke ia o ha me tau ke he mo fish mo asteria ko ha hono uhinga Malo bito. Tuke ki kamata pe me poate. Ai pe ma uhala ko pe o ku wahe poate. O ke malawa ke lava ke wahe poate ia be paanga ko ni me World Rugby. O ke tari pe na ke hoko I he time ko na wi ai. Heilo ka he time ke he na kana ke ha me pe he mau time. Ko ki sirini ko ni ko na mau. Me ko fonua hange kan ko Britania tau tano ke tano be England ko ilo lelei. Ko na paanga hu mai me ngai sponsor pe mo hu ko matapa ko I Twickenham ten go fire tau e favovua e foi tau tesi ta hai I Twickenham una mana to ai paanga me I hong fu million na ia o se to fa more pa to tana ko mo ngai sponsor ke paang ko fonuan tu mari ta ha ka pulu ni I mamani sai ko nga ko tonga fogia ko te fai vai ko mala e pure anga pa ko time ko na ho to ai ne ko tau ko to pe ai ne to pe setia ke to tonga ke mala e pa ko ki tonga ma ko ki silini ko ya ko ki silini ba ke poate pa ko fa vetai he foi tau ko ni e u na fai ki tonga he wana ta fitu na mau tau mo fis mo ha mo na ta ana ke pa anga ne ya na ta kilu tupu ta ki me wa kilo pa anga na ma o so no to ko ngai fa more ka ko me ko la ta pe ko pa anga pe me pure anga he ngai sponsor ke hepe pe mo hu ko mata pa ko foi pa anga ko ia ko ki pa anga pe a tonga rugby ni elava ke na ngau a ki ngai me ma ke hange ko allowance a ka poate he fa ta poate ngai me pe ko ki pa anga pe ko na wanga ange na ki va ko allowance a poate I lo tonga ko ni ku loto ko ki te ha me ke na ke te ha pa anga ha ma vidu ke ai ka te ke tano ko no pe o mau ko o ko ki loto ko finga ke kapanga ko tano lo I o hala I ko ki ha me pe he ko mai no pe va fa ya ko me ko va ko to ka ngau ka pulu ko atonga va ko to pe me he World Rugby ko foi panga ko ha me pure anga ko foi va pe ai ka pulu pe ai ko va ai to ko ni ke va ka I ka le tahi me ko va ka le tahi foi he time na wi ai ko ta ki le pe ta fe panga tonga ta fe he wike e lo tonga ko na ke mi mo tiu ke utimi ko ki la lo tonga e mo wa no mo tonga mo to fitu na to ki parade pe mi foi ta fe ko wike holo ki pe fitu nge o de ni ka dipeni pe ma tu nga pe e tari mo ofa ai pure anga ko me da ha ko na ke ki lave mai ke fili ko ni pare mia ke pare steni fa ta hala fa muy o ke fai fa ton ia fa la o ke foi fa ta hala ko ia ka ko fa ta hala ko na fili ko sa spo hiva fa ta hala na o nga ya ui pena fo nga fa con istitutone ko fa ta tau mo con istitutone pe fili ko sia o si a me pango ne fai no fa ilo I foi o kau foi whakataha ko ia no whakailo kau mo tai ai ko ha matala a tita no whakailo
Pako tutu ne me whakamau ko ke toi whakahoko e whakataha fo ou. O whaia e whiri fo ou, o mau koe ni e pare mia. Te keke toi whahaliriwe ke konistu tone. Koe hu me koe pare mia, koe hu bea i he whiri fo ou bea, o whakataha fo ou koe nei tutu ni mai whakamau. Aia, na whakataha au ngā irewa nau tolo fui whakataha koe na mau whai. Ka hange kou lau, o kei whai pe whakatonu i ki ai. Whakalao. Pa te ngata pe ko ngā te keke mau e ngai mea i ko ia. Koe tau ka me olo pereki. Na mau tau me olo pereki i he World Cup koe ta hiva. Na mau tau koe World Cup ne whai mai ki hen. Ki Britania. Pena mau tau ai. Taimia koe o kei hau koula ka chona lomu. E lawa peke upe he, ka pauna e ka chona lomu, he tima olo pereki. Pena me maari e ange, pena me meha mau whainga maari e, ka koe fui kehe, koe kehe lahi taha peko lomu. Koe olo pereki tai mini os whainga o fua ia. O koe ke te taha lomu ia ai. He ko lomu toko taha pena e lawa po lere pea me lenda tao tatao. Koe timi kona olo pereki tai mini os hanga e ingilani o whakamahino ka nau tolu. Ki mamani hono ai koe nau tolu. Kono ai koe nau tolu pau ke whaia ke whewheka taha mo e wawe taha. Mau taha pa. Pe mau e mea kotoa pia. Koe te talo e tau tutupu hake mo tau whanoa. Mo whanoa olo pereki masi koe whitimi koe ni. Bla bla bla. Me hange pe koe mau tupu hake i longolongo. O mau sio hono tau whare e hifo koe ni a timi koe a longolongo. Tau kotoa pe. Hoko mai mo kau polisi tau whare. Ka mau pe foko, do pe ko to wala pe, to su, ke kolo pe ke huo sio. Ka mau nofo pe mo foka wao mau pe si, yai pe aho. Ya ki whainga maari e ke mau hangai o ki holo holo e loi matai, o matua. He koe ko haki i tā, koe lari. Ka koe mea kotoa pe foko whakataimi. Ko whe pe koe mau ki tahataha ke, ki holo holo iwo ti mea hifo. Holo holo iwo e nau kau staa nau tolu. Mau lapa rewa mau tolu. Ne taimi nuku i lo pe. Ia taimi kolo motua, ia taimi o fe fas mau fanga. Pako kako blauen ko ai ko olo pereki. Os mahino pe ko timle le tai mamani akapo. He ku tonu ngai mea ko to pe na tolu ke no fakalaka ko na timi. Ya asiri ai mo na te hanga o to tata na ke te le ta ko me fisi ha mo motonga ke na timi. Ko ngai fo monu ia ko ia ko toki kamata ne ke ala ki ia a maman ga atoa ala ka England ina se mo Ireland kawe mo weresi i monu ia ko ni he tau fa nau kana tau tu ko mo to sio ko olo pereki pa mawa ko tau mo na to le hiva pa os ko tau pa pe masi tau malama pe ke malo ya to ngai he olo pereki he ko ke ngalo malo ya to ngo fitolu he wala pi ka ku pau ke malo ya ki ai vila ko pau ke tau vila yang to olo pereki ko tau ke pau ke tau fefeka nge to olo pereki ko pau ke tau potong nge to olo pereki i foi tau pe ta he ko ke ta tu na lo mo olo pereki ko fa tu ta ma ke ko olo pereki tai mi ko tu na lo mo na le he to ko ni ma to ko no tata kai ta tu na lo mo olo pereki tai mi ni uni mau va e o pe olo pereki ka koe lau kani ko koe ka meo kei te au wai. Koe kei te au olo pereki ko kai ke teu e tau timi. Ka paure te tau fail to plan. Pa tau fail ke tau prepare. Pa tau maina pa ka tau tol ko mea pe hauko. Ko tau tu lalo kolo mau pe. O sioi mau tau ko olo pereki he tai vei iwa. Pea mau tau mo Ingilani. Nea whakatu tu aia te mau malo i Ingilani. Ko inga ko fo iola ko tau mo olo pereki. Tau ilo behe mau kau tamaka pulu koe hau mau tou ko ia. Ne ki i whetō ke aki he timi. Mo kau management. Pea iku te au ai a Inglania mau tō. Nai tūri ai toko taha ea mau timi ka mau tau toko taha wha. Pea te au a, ko urak te au a Inglania mau tō. Sai ospe koe World Cup uto e whakawhi marewa olo pereki en usila mau tō ke mau oang o tau. Ai ko foi tau koe na tutungi ua tāri ia. Ko ui ngā hene
Na ismai no pe ke fa mate te hange pe ko foi tau na te kosi. Te ke fa mate te ke ha te le ia. Ko tok tana ke po tau. Pe na wa ko re vai foi me foi tua foi tau ko ia. Ai ko foi fenga pe no sila ke na honga sauni. Ai foi e mau foi tau ko na foi ke ive iwa. E nau pe ka me te awa England ka ke tau te au. Pe na te awa no sila e tau ko ia. Ko tok tana ke tu pe wike ko ia tau mo lo bereki. Ko ka me be maman. Ke tau tok tana ke tu tau mo futim le tai maman. Ka ko uinga me ko te au ko uinga me ke te au siki fish. Mau fu ka fish mo te le. Pa ma ari ele ba tau ia. O to ton be ke pe he. Ka pa te tau te tau foi mai na ua. Pa tau tok tau yo lo bereki. Ko ve uloi to ton ke tau malo to lo bereki. Nea tau whainga maali le tolu he wana ataha iwa. Ai timi koni World Cup koni wana ataha iwa. E na nau whakataha mai na tolu ose foi mahina taha. E nau teu, ma nau tok tau me olo bereki. Ke hiwa ua pe olo bereki. Ko foi whihu i le vai a taha. Wa mea ko whaia teu ka ke hiwa ua pe ai olo bereki. Me te au pe olo bereki. Foi whihu i taha ke tari, kataka ke ulawa atari atu. Ka kua kusio koni koe ke o swai ngofo neongo ko futi mi hawe na mamani o tau ke iwa ai ua pe ke ni maua pe pe a ko tui ko no ko fonga ko ke fai aki no la pase o bereki ne fai ko England ko he wana ta hiwa aki e fekata mo e vaveta pe to e masi lang e plani va inga ke nau ki i fralaka he o bereki ka ia ko e tu la lokolo e pe tempo tope ma ko ki fra ko ki toko ne be ko vehu i ni Maro abito fe ao ko fie abito tari mai ngai fe ui ko hinga foke mau ua ma tol ko ngai ko mit ki mu ai na e vahe ta mai ki pe to e vahe lahi ange ngo tama ko na taki ko ate mahalo ko seng star ia mo tu i time ko ya ka ku hange ko osia te ta fa ko ya pa mau to e fanongo tu pe ko fanongo tala no pe te e mahonga fa pau pe a mau fanonga te time na e se ya e peri mai me tatau ko mau pehe pe na ku na wahe na wahe silini aku mai ko me World Cup ma na wahe ko me na o pehe mai ai ke poate ka ke ko na ku mahino mai ko se nit pe ia me pa ko tau Tesla hi fok fa ave fa i muri ma ko uhinga ko vakapuna mo mala ka ko na ko tala mai ma pe se nit ai tonga ulava pe o me ua kilo o sto e fa more he tau me ka ko ke sai tau mala ai anga e hono ngahi ka ke ka ko sio ku o sponsor ia ha mo he hanga ko editasi ia ku sponsor ai pa ko ai mus sponsor ia fish ka ko tau tolu ke ha tau sponsor tau tolu ki lava mai ta fa ko ia fra osi mai ai pe ha tau me ka tau fra osi poni yo fui tano alo mo dia ai na be finga na mau finga halo pe ke ma sponsor lah ke ange ko fish mo ha mo ka ko tui ko ngai reputation ko e committee it didn't help and the ke toko ni ke mau nga we pa ko ke ko kawe uhinga mena usai ke puke pe la kangale ole ko CEO he ko iloi ko maure ko ti ai more mau pe pa anga mo longwa ai pa anga pa be ke puke anga ka hanga fa pa pau ke to ai pa anga ai more ke to fai hala nga ka me pango na ke fai pe fa ilo ia ko ke ilo ko report atita ko ke mahino ia ai pe wa pa anga ina tu ko ki ko pa anga more pa anga me wo rugby o time out pe more mo pa anga me pure anga mahino ga o nai ko ngai World Cup ko ki moana ha pa anga me pure anga na la milion na ia ko pa anga ko ni ko mau time i time ko va pe ka wa ka puru ai na hu nga tonu pe me fare pa anga ki akau ni ko e to ta hava inga pa ko ti ko me ne u fa wa ko so i pe
Ko me mau fai a pikitai ko he fatongia ko kapanga ko mo paanga. Ai ne whakaukau o mau kau he tiri he paanga ko me pure anga. Pako tine kau mo ai he uinga na na nau mau ai ki atitai. Ka aso ngo ana u talangi peke poate. He ko na ko kau tama peni he loto i poate na nau fai e whakailo taga. O mo si lope. Ko paanga ko toa ko me pure anga. O kuhanga tonu peke a kau ni e tamai ki wainga. Ka koe paanga koe me World Rugby, o aluia ki he tokotaha ko aloma, ko ia o kunihanga koe o pure i e paanga koe tonga. Pa koe haa, pa koe whia maa ko toa pea tau tolu koe naka pulu, o pau ke whakahu watu ai request ia ke iai, pea moe World Rugby pe, ka nau tukanga tukuange mai a paanga ke whake ngā koe. Ko mo whenga koe na koko pehe koe paanga more e more i whe. Ka pau koe paanga more ko ki paanga pea koe ni, ai ti ala ai komita ka pulu na ma ko me te faiva ai no fu age ngai fa more o ku kai ke ka o ku kai ke ka uia e patseti ko ni ko ha o me World Rugby mo pure anga pe ko fa mbe fa mala ko to ko ni ko pure anga ke ta o ka pulu e mau taipi e fo i va he pe fa na o ka pulu pa ko fa fetai e fu ofa ko ia ko ngai na ke pa anga ai komiti ke fa ia ke no fatongia ke whakawahei a whanau. O mau taimia mau tōruia koe mau wahe na pa angai ono hoi aho. Ai koe teu ko tōpea i kare tahi na mau kapate mau teu tonga ha fui maina taha. Koe wahe rewa na pa angai ono hoi aho. Pa koe whakaori ia mau whakahua koe mo mau tō ua inga koe launa pe ka pau e pa angai ono koe kato manioke. Ka pau rewa hiki ako pa angai ono fulu koe kato ufi. Pe panga tau noa. Pako ako ke wike ku foki mai ai pure mene cha tra mai ka tangata ko ni ku to e uha. Pa mau pa ui mare va ka tama matu tu ape mai fala mani mafi me. Ko ka to mani o ke na poko ka to ufi. Pe tari mare va he pure. Tau foka tu ameri e pe ke me au mau. Os mai na rega matu ko ka to mani o ke. Kana fie pe foke fa na ui ai. I mau tai mea ko ia. O ka koe tai mini ko whai koe whanongo ke hanu mo i longoa a koe ne whanau ke whatongi e poate ke kumbi e wahe mo ha mo ha. Ko kulak whakata hape koe mo nau tolu hono lok whiriange pau tala ake. Pau tangata. Ka pau te ke hau, te ke whakaukau, te ke mau hapaanga mei tongani ko timi hala ni ia. Ko mo tolu koe na koe mei muri, nu sila mo Australia. Na totonge mo hu mo tohe wala pi mo olo pereki. He koe ngai timi ia o kuwahe. Loe timi koe ni, o kulere akpe ofa fonua mo ka ataki. O silo pe au te mo lau mai, pa koe mea kou mau mau atu, koe ofa pe me pure anga. He koe ke asiri ni a poate. Ka pau o te peke mau o no, ke mau o no ke ha. Koe tawa kapuluini o whai ake au ngoi, mo ofa fonua. Pakaya haki momo me pure anga ha koe tau paanga pe utana ki he tau tuku hau mo paanga e tau matua mo paanga e tui o mai o ofa mai ka mo tolu mo fie mari e pe ai pa pau mo ke mo fie mari ko mata pa wa va pe e o siko e ma fuka ta pa ta ba e fa go mo me a ko ha me na ure a fi ka pe ke ta mai ki o tanga ko ai pe ke fa ma hino pe ko ke ha tau paanga como tolo mo monuia mo to mo wahe mo to me World Rugby ko fana ko ni ko na wahe o matunga pe me of a sponsor pe mo pure anga ka ko me ai ta o mata vai ai e ke ia sponsor ne be sponsor ka ta ma ki mu atu pa ku ke fai fa ton tonu e pa anga ko ya o me ke a ho ko ia ku ke te fi mo ko wa vela ki ai na whakau tu kui whata. Maro whea ko si mahino o pito e ngai ta whako ia. Mau sia tu ko maapopo o pito o whamata ki he tau mea. Ki ngai whihui ko o atu ko wahe tahu toi whihui ka whiau. Ka tau whaosi. Ko malo te au si la mai ka fini ula he me mau toki ilo hono to mo ni he a hon pa tau lo tu pe fa tang ke ka e ki he tau to ko ni tau fa nau me tonga e lo na lava ke
o hake ai ki nau tolo ke atu unga tahme a ka pulu pae. Ne ongo ia ka te mau whai piha mau whenga ke mau pōpō at ka nau tolo ki tonga. Malo a pita. Ka peke o ki tāna ke peka o toki ka toki whaos. Ia. Ki taimi pe. Ki taimi. Ia. Ia koe ngā o kei lere whuke whiau hi qualify kona tau tolu. A tonga. Aia e tau i karetahi, pia mo kuka ailani, i he tokonaki kona aiko pongpong anu sila. Ka ku kore whamore more heni, ko whampeke kore whamore more, ke taha kotoa pe. Tau whito, ki he whanau mo e mātua kona e tau i karetahi, me New Zealand, mo Australia, peko whe, nā pehe ku hange ko laulanu nai, e hange o tala noa ko me ke favor ai ka ureka me tonga mo lokolo ka ko more heni ko popo e ke karetahi ka tuku ia Of course. ka ko ofa ke fana ko me tonga he ka tuku mo ia ko mau taimi ko taimi na hua tai karetahi na fili to kola ta pe me tonga pe to fili le mai le pe to ko ono to ko valu me nusila o lele pe mai Au mai ka taimi ku vaeua i karetahi me tonga mo taimini ko muri ata pe ka ko taimi ko ne ke to lahe me tonga na fuka am hange kon go na fuka am ke fili na ko le ka me tonga me nusila pe mo Australia taimini ko nusila ata pe mo Australia timi pa ta foki ka gereva fo be te ka ko tau tolo ni me tonga ko re mai ka ko kore whamore na pehe o ko laulanu nai ka more ke mama. He ko tokolahi taha pea ka wainga koe nusila, koe o mai pe mei tonga. O e tau whanau wai ko toko mai pe tau e whiha i nusila pa nau hu mai ke karetai. Wai whanau wai na whaere pe nusila mo tupak pe nusila. O whemea pe ko kore e au ia ke tau ke hange kon ko South Africa. O ange hawhainga maari o e loko lo. Pe koe toko wha, pe koe toko ka oangi ha inasi ke aunga moia ha tau mu a ka pului tonga. Ka pau ka ke ha hope e tamai ki pe ko ha amanaki ke e ma tau mu a ka pului tonga, pa ko ha re mo te whano aunga o a ka pului tonga. Ta koe whakaloku a halo pe ai, mo e mamahi ia mo mea. Pau tau o whakawheta e futuna meni whakafofa wawa ngai whai. Tau sio ke fia mo mo ui a kolo mo longo mo ui mo fia o ku pe ko me e sipoti ko mai ko fuivi malo ia sipoti ko mai ke ne fata ta hai o kai nga ta ka to kon ke economica fonua o fia o bito he e futuna men be o ko tu ka pa e hoka tu na men be tonga hange ko ngai tu na men la venga mari ne ka ko to at pa mo ni lau a ka tonga ko ma ala ya ko ia upe o fala ka mo tolu mo ko fa more ka pa wa halea e mahe hei ko ko fa more pa ku fanga pe lotu ko malo la ya tu ni mo ki mo tolu ko to pe e fanga mari ne ngo ko ilo ko ta platform ke ta fa ka politikare ka ta popo ko to pe ki a mea e langa hake ai ho tau ki fonua ofa anga ato o fala ka mo to Malo fea. Maro whiao. O tu pe Malo. whiao ia e te taime toi whoki a tonga o sai au pito hange koe taimi koe. Te aha tahu toi whiarea mai. O wha maro mai ka whiao. Lupe? Ta malo at pe ngani nai pe ki tau whatu kua e. Tau whaka amu pe. Hange ko tau tolu koe ne tau ki kulupu koe ni. Ke tau oha ke he tau laivi pe koe ha me a siri ai ke tau toko ni e tau whanau i ngai tonga. Mo o atu e peha ngai i tala noa he tau laivi ke kau ai whanau ko ngānu oha ke. Ko au ia koe ahu whangi ne fiu aku i tonga. O nau ki i o ngoa mai na tolu me i tonga he akapulu. Ka ko toki whanau ngā koe ni hele a whi aho i aho ni. Pau mahi no e he whaita meni ko pehe puka meo kai gina whai mona o me ki muri ni. He ka koe ni kono uhi ngā e pia koe ia whamalo lahi a te ao whakaama mau mata mau se mea lahi na lava mau toko ni atu ki hangahi mea ki tonga ke whanau o whalahi a. malo
Malo apito kau ki hawa te moa ata wha malo ka whi au ko hui whoki ko iro ko ki whenga maari ko ku hu mai ai. Pea hange ko lau ko lawa ne ta o taha mo mahina ne wha whi au e kumapa he me tau puate a ka pulu. Pea o tuia uongo ia te ngai kala kue na fie maari ra he kai ui au. He ku ke o silawa peko ilo i ko natu la ko peheni. Ko hi au he mea ko whakangari ngari. Pea ko mea ko hange ko kon fufu e mea ko ko si o pe ko ai mea he ko va ko mo to ka kai tanga ta pen ka pa wa me fe ala I hange ko ni ko tau tu na meni o ku hange pe ko tai fa ta hange pe ko fe ma aki e tau va ko fu o ke ha me pe he suti pa po ini pa ka I ta mai se ai o ne pe mai ka ta ki mo ha kai ko talano au he mea ko ia ko maheni ia o fai pe maheni ia ka ko talano ka mea mo oni ko mea no fai mo ia ko ni pe hange ko na ko lau me folo pe iro hange ko lau ko ki tinu anoa na ka fo ki fo ha pe mahino pe ka te au ka pa na ka ki fo han na ka ke fu le re fe ia ka ko ki tam si pe ako ko ilo mo fi la na magatunga pe ho piki e ko hi ko si o mai o ko ia he fiaf ko to he time pa mouse Apa ilong-olong ko ta uti long-olong. Half pa hinga mai ka o alo ti mio filo al Nuzila o ko mui al Nuzila. Pe ko hepe to nga mo ui o ko ke fine pe o ke fa na va inga ko ni tai lulu. He ko ngai ko ngoi ko polo la he sino mama he ko ni o no pe ko atama ki tai lulu he akoto. O no pe ko atama ke tuna me ni ko ni fai ko ki la vau. Na alo ki fo ko na ka ho ti mi wa no o va inga metali hau. Pe ko na ti mi na fai no. Papena ke si opo I ratu ki ai ko fuhana I ai na fika fitu me ai pato ki fai no lo pato piki ha ko fika valu la ve fika valu ko ki fuha ko na ku la ko he wanoa o alko o pleki ko ki kasin pe au fuha ko winga fo amone funa kana o si mahino petu unga na ki tamsi ko ni ai to onga vai nga ko ne fai kana o fi ne alki muri ko le fe au kaya nga fu timi kalasi ma ulalo ha feitu pe ko ha feitu o fa mai ko ka lava ave te tau fa na u hangi ko na fai ko na e manu ave ko na tim ka sasen ke finga ia ta fa na to ke ataki muri hira na ia ki fa to ka ngai ko me ko ona tau te fa ka ka tau e piki tau fa na he ka le tahito ko me pe fai ko have o pe tu na meni te ko na ma o pe na ki ko ni ke lava o ana ki to pap ka mo na pito holau o ku kau pito tamu au ngau ku ke fai no fai amanaki mo fa kau ke framaketi e tau fa nau e magatunga he kwa ni ko ke sai fa atamaya ka tapa ke na to taleniti e ha e ma wa na mo ka hange ko lau hange ki tu ki lalo te fa ngalo e ni ia ko ia tau si o pe ki ia pai na tu pa pen ki ole mo me au mai o valbe ka ti fa fonua ko he mena ko na ma nga fuski lai ia pai ka I ko tufi pu pe mo ngai me ako ia uta tangai mataka mo me ako ia malo mafu ia mo loto he mo ui fai ngata ia ka na ha pena to mo iwi malo ko ia le aki mala aka pu ko hange glau ko fatonge fai ako ko le ei takai hole fana ke na wangai mo na ngai malo hinga malo apito fe ako o fala ia tu malo si po fai mai fatongia pa ko fa ampe ke tato fita lak pe tonga ki hoka te tau ke boate ko ia pe malo o va fut no malo au pito ko panongo ta ko uhinga hola ka no pa ni manoa ni ko manatu ke akapulu si mama haki no ta ko akapulu ka se ma ka pong pe ko tu pan foi pan he ngo fu le foi tarano ko ni poni pa malo atu he lava mai pe o pu honga pito ka na to pa mo pe ke ka popo mo ka no ai pe ha to tai ni tu pe ki mo ai November ke to ai mai pe ngai fiu fo o malo au pito o fa tu Ia, kau ki huat malo pito te ao lava mai o whae tau ki po kalama. Mau hangi koe lau, mau proud ake mau sio atu ke he mau whai whatongia me he, kai ke ngata o ngofoha. Au ki ingilani pea peluki ai mo olo pereki hangi koe lau. Puhu ia I pe mo po pula mo mea ke olo pereki he ngawe angotama. Pau kai ke hangi koe lau, sio I vokia I ke he
ma ko le ka kona erisi ko ka tama kona me weresi akuri o ku fa fie sia diga mo asia ke me inglani ka ko hange ko me kana o ke ongo I na ke tupu ka si o pe u mea paka fo I konga ta mahu inga sia ke fanongo ke o me na ke ala no ki ai mahu inga o pite ongo fo itama ko e ua ko itonga ke na lava mahu ga masika me pure anga me ko minista pe mo tama ta me he ka o me ngai ko miti ai ko fo ua ko ata to me tonga fe mau ko ngo tama na ngo mo ilo ai me ko na ke ta no ke mo ongo ko ya ke lava o mai ha faiako pe lava ke furi mai me age hange ko na o lau ki Afrika ko ke lava o si aluhake ai lo kolo e wange ko fu fe au hi baba u pa mo me te sia tu ke asi e tamai ke malanga ke onga ka kono mere ko osi pe ana ko ya pe ko ne ngata ba ke na ka na to hati e ko me fo la roma fa no ngo ko te tau holo ko ko au ki ha mo me o ke ma ko ha to ko va ko mo to ko fu o ku kumi takai holo inu usila e fa kakata ka hiri ko ia ko le ko e futu ko tim ko ba o la te ka tamang ka ka fo no me ko fiti oua o ku foka ri fia e mana mai e o se va no ai o ke felere pe ka ko ia o ku kumi takai holo e ka tachi e pa ka ko inu usila ke na o mai o ka he tau ko foi pare mai ko si ati ai mga malo au bito fea fe fatongia me Britania e risi mo me ma fia fa mamata di ai e foi tano mari e fuge pato e foka ofa pato e foka to mamai a te la fugo e ngo o ku fai telefon ta kai holo mo kore ke ka wa inga ke na wo mai o wa we ke futu ngai au o foka ofa ia pa ku fehui re vai mo ni tala no ko ya pe mo ni ko pe kai pa pa wo mo ni we me fi halaki lo tonga pe fo tu un ni we atare ni tonga kai ke mai hata haia ko ngai me to tonga ke fai ke sio ata te fito pe ke fai ako mo ka tama ko ni te mini una fai ko ni ai ma fai pure o ku fu ka ofa bangari vare kono tala pe hei o telefoni yolo fai pe hua te kau kawatonga ai o tau matonga mea pe he o tui e wongo pe he ni pe toko taha kotoa pena I kare tahi hange koko it makes you feel o ke ita he ko mena ke ofai hange ko ai noa ia ai pe he ko ke hatangata o kia tangata ko ke hanga we mamani e tayano tangata o hanga o tua teu e tangata ko toa pe ke masivo ha mea ka pau kau e o tua he ngā we ka ku fu uto hala o pitoia ke heilo ke kau tama ke he kone I kare tahi ka ke te au hulau ko fu i o ngongo ko ia o ku fu whakaloto mahi au pito hange ko ku kumi uhinga ko mo kumi ha uhinga ke whakatonu huia ia ke kovi ko e ola o pehe o ku honge tangata ko ke ha tangata ke na o mai ha tangata o tola he tangata I tonga ka ke alu kumi tangata ke ha tangata kumi ko ia o ku vahe lai ke alu kumi tangata ka ku ha o tala pehe I mai he mitia ke hange o ka ke ha taha good enough ka ke ha taha e loto lai ke ha o tau ko honge tangata tonga ke na ose World Cup ko he iwa nima pa mau foki ki tonga pa mau foki ko ia pa no forever ka tama Australia ka mau foki mato ki tonga mo foka kau ko ose fu fiau ya mama ni ko taimi malolo me apango na mato ko os mau e fo tu uya ko World Rugby mo fisi mo tonga e ke fai pe e fiau tapato lu ia a fiau ko tonga mo fisi mo amoa sai ko to la hita haya ko ya mau tolu na ke mau te fieva in kawa ia na ke te fieva in ngau ko inga ko chata ia what a waste of time ko tau to ko mai me tumutumu mo nga me World Cup
i sau te Afrika. Ke tau te o mai te whai tau pi tau whakalokua ko osi. Ko tau whela ia, ko tau whemau ke tau mahalolo. Pena e na iku, na tu ai kapteni o kore ke whewhe mua ke tolo ia tu pe tuku atu e tau ia. O moni pe ia. E ku ngā koe fu anti-climax ia ki Akapulu. Pena kake tāria he komiti o taimi ko ia, he na kake to e tāria ke te os mau e area ia. Ai os fai os mau fuke area ia, ai mea ko toa pe ia. Pena kake tāria ke kanseri pe tolo e tunameni ko ia. Pe fuki lewa kapteni ia. Fuki lewa ki Nusila, mamua toko taha pe tolo. Ka nofo rewa pe to ngā ako mautolu ko mi tonga na mau nofo i tonga. Ka ko pau ke whai tau ia. Ka ko whi whakataha ko na mau whai ko ke hiki ni mai pe ko hai o loto ke whai tau, pa kai ke loto ke kanseri, ko whi whakataha na maari e. Na e whai up for all. Pa ko e whai ko u whakai nene ko ke hiki ni ma ke kanseri tau ke toloi, o ku kamo mai e lahi ko i au a man. Ke tuko ni magi lalo. O si o ngai taimi ko o si whakapiko au, o si fo iau, o si taimi ke whai relax mo na be, Tā mai rewa pia whai ngahi lea, pa lea rewa kau tangata me komiti nau tā mai, whanau. Ke roi hono whai ngata tu ni ko ni ka tau ka hanga kanseri e tau, pa ko whihui rewa ini. Te ke lawa alo whakahaa ki Palasi, te ke lawa alo whakahaa ki Patalonio Akapulu atonga, atu i Berehake mo whakahaa ki Tui, ko toloi e tau pe ku kanseri e tau e ku mawiri fia mo tolu. Ko te tenge mo tau mo hamoa. Ko pe, koe ko iri fia koe whakapiko-piko. Pe mai mātua. O koe ko mo whakapiko-piko ko tāno e alu e lumai ak mo tolo mo wiri fia. Ko mo tau tangata mo wiri fia i hamoa. Ko mea mo kanseri, mo loto eko ke toloi e tau pe kanseri. E nai sai fuka tau ha moa hiwa ni ma. Ko fuki ma koe ni World Cup o ni lo tonga tu mo unga ha moa e. Pena kau mo iha uhinga koe na mau pehe ke tuku uruaki. O osi ku mau whimau ke mau maaro pakono ua. E tau whare ma toi ha moa. Ai nei pe mo ki uhinga koe manawasi buko iripi. Ka tu e mātu atara mai ki whanau. Ka koe ke mo loto ke ai almo doruia. E kumi mai pe whanau ke nā mau whakakato e timi. Pena e teu rewa tau mau tau. Pena e ku whakakato mai rewa e timi mehe kaureka pe me i tonga pe. Pa mau tau, pa mau maalohi ai. Koe kapteni ko ha moa taimi koe au lo tonga whaiako e timi Ingilanini i Pistola, tama ko Bethlehem. Koe timi a koe profile a timi ko ha moa koe ia. Pena e hau ha moa koe alange pe koe alange Eva pe ia. Os mahino pete nau maalohi ku nau whanonga na toko ko movete timi a tonga. Ka koe loto i tonga e aha koe ia nau whakamooni mo e kau e otua i e tau. Pena kake toko lahi mo kakai tonga na ngosio o tau. O whare kakai whanonga koko maalohi a ikare tahi ia. I man Samoa. Taimi koe ne teke ke whakahuafa he tu i ia ai timi ko ikare tahi. Na e kei timi pe a tonga. Ka koe tau ko ia, na whakamahino rewa, kia mautolu koe ni, kai ki ha mea ia i tonga koe fo'i. Ka koe ke honge tangata tonga ia he tima ka pulu. Ka whiri mai pepa, ka whiri mai ha tangata eki, pea hau koe no loto. Ka koe mea koe ni ke pōpō ki mo whanongonongo pe he tāka hai, holomui tāka hai, ke toton ke ai mai hai miti a pe he ni. He kune hanga, siko mea na koko, koe ke mauas kon saa koe tonga. Kau mo e mea koe nā ai. Ka ko whampe ke wahe at, koe loto i tonga whai keha tu pe ia. O koe i lawa ke whakamatalae. Tok whakamahino pe malai Akapulu. Pea ko historia ko tau tolu, tau ilo ko tope tau toki ai. Nā tau pure tau tolu ia ke ngai whanua kau ngā api he taimla. Koe ia koe anga bea ki maa whana. Mo e whakaam ki ona te ha mea pehe ke te tau te tuku hifo pe tau tolu. Ake a ngai o ngongo maulalo pehe. Malo. Mon la. Sare ke ki hawa to e lewa se ao.
whamaloat ka te koe he tale whakawhe. Ko tui pēr ku tau heni tau toko tolu foki he whafofonga me kolomotua. Ai kolo siki ko wheao au tau international law for tau me Pitania. Pea mo au me hen, pea mo santesi pea me Australia. Ka kato lewa e tau uko teke mau maha foi toko taha ke tau toko nima aki me Usila ke tau kau i he penolo ko eni ai ki klupo na USA ko whamalola hea whiau ka te koe o what ka koe pea mo singa pa mo e whanau. Ko ilo ko tau kolo tau tolo kolo sipoti. Ha whainga ta whaaki pe. Ka ko tau loto pe ke tau tau teka ke sipoti tau iloa ia i tau toe teka ke politiki. Pa koe no ko usio ku homo hake i whafofonga me kapeta. Mana tui ko kapeta ko e toki be mo e whao. Pa whaaki at kea hele monga ko hele pe mo ko o whalahi ati ai koe o whake kau pēnolo, o whatu noa, ke o whitu koe nā ko ia pē ki whamalo tu atu, o whatu whea. O whatu. Maro o pito wheao he lava e tau programa he pon, ko tuipe ku o ku taua o maini he konga whaka osi, pe mau whamaro a pe hange ko lao malama, e ai ha taim te ke toi hu mai pe mateu teu ange mau ki kau pēnolo, pe pe ha taim te whi hu mai ko, o kau he mau whamama, a pe mau programa, hange ko lau hange ko lau ani nai mau inga o pito ai politiki ke mahino ke kakai. E politiki foko neong hange hafo irea ko via i tonga, kaku kei maalunga nge ofa fonua hange ko lau. Ko te ofa ko to fonua ko me ena ia e kau na tangata e toko tangata e kina e kau he tau ai di mea tonga he taim ko tai wano ngofulu na lau ko ia malama na nau tua ki muri e tai wano hiwa asika. Pea ko tui ko me ta tau pe tala noa e sika ko lere pe ke lua ko lere pe ke lua pe o mai pe whawhanga pe nau to he kau pure. Ai ko lu pet finau he taim ko ia ana president toi pure pe toi fai ako. O tiu mau whamarola hea toi ki taimi pa tala monua ko whamiri ya koe mo hoa mo ongo tamai ki na whafofonga ia Ingilani. Pa hange ku lau ko taim pe utawa Ingilani ku mau kau mato ki Ingilani. Pa ku mau si ono ta ya no sila. Ko no toki ta i mo oni pe ia whatahan no sila on ta Ingilani. Pa na mau pehe pe ko World Cup ni ta ko ni a Ingilani. Na mohanga peo ta ya ingla anu sila aki e nau palan wa inga wave fefeka na mo hiki mo toto malunga ako ia ofat ka ko fea ka tau tuanga noa ne fai maha tau lo tutuku ka tau matuku ku mau tu apo apito matori i American malo ko ia malo bit Tamahewa ne mau fefia fenga mali fa fofo mama e tafini ke mau te o ata kwa malo ki o afio ko hiko e mau ikuna e mau ki polokalama o e talatala no o e whiaf koen. Pene ongo e mau taimi ke heka mau honga iha mau pe. Ko hiko o kei tuku maha whainga maali o mo uike mau lava o whesi o whaki, whe mātaki, e whakalakalaka o whakaona poni ko mau tō whangai. Mea pe mau kore tamai ke whai tāpai kina whaitu ki mau tōre e pō koini, ko hike mau kei hoko atu, a e whiohi, pea mo e talanoa merino i ngai tau mua, e rawa ke mālohinga ka whanau ako tupo e whonua, ka uma afo ke mau whakamama au whai, ko uhi ko amanaki ke mau whiri o mau ka whapofonga, ke nau hao o whakalere whonua i he ofa mo mātea ka kato ka tautau te whito, ke nau mo ui whaito tonu ke ono tataki ki mau tolu ke mau lawa a whiwhia. Mau koe whamoe mole atu ko ngai tonu no, ka ke hanga mua tāpa kina ma ke ha whiao ko uhi mono whamiri, whakapaia au whai a whonua muri, ke nau hoko koe whai take, mo i sipinga, ke hako tupo e whonua. Tāpa kina whawhoi tutu ki mau tō, mo mau ngai whamiri, ke mau inasi e mo uirere o hange koia, o mau whakaamua kai o mau ngai loto, mo mau whakaamua, pe koe mau kole ia, ke wawhau alko si suka ais. Amen. Amen.
Pato. O whaat whiao. O whātu ka potolu, malo pito. Io. Yo, bye. O whaat. Noa.